Britanka Vicky Harper saznala je da je treći put u drugom stanju, pa je zbog loše materijalne situacije odlučila da abortira. Vicky već ima 2 djece, Rosa 2 godine i Leilu 5 godina i u jako je teškoj materijalnoj situaciji, tako da u tom momentu nije bila spremna za treće dijete, ali je prošlog juna zaboravila jedan dan da popije kontraceptivnu pilulu, tako je ostala u drugom stanju. To je bila najteža odluka ikada za mene. Djecu volim najviše na svijetu, oni su moje blago, ali tada nisam imala snage za treći, ispričala je Vicky koja živi na sjeveru Škotske. Otac njene djece je mlađahni Keenan McIvor, 19 godina, koji je po zanimanju stolar i nažalost ne zarađuje mnogo novca. Ono je tada rekao da mora sama da odluči šta će uraditi, te da će je podržati u svemu. Tada je Vicky prelomila da ode na hirurški prekid trudnoće, koji je trebalo da uz pomoć vakuma ukloni plod. Keenan je išao sa mnom kod doktora, držao me je za ruku. Malo sam plakala, ali znali smo oboje da je to najbolje rješenje, objasnila je ona. Kako je ispričala još istog dana, shvatila je da nešto nije u redu. I dalje sam bila umorna i imala vrtoglavicu, a 2 puta sam se prije toga porađala i znam tačno kako sve to izgleda, istakla je Vicky. Zato je kod kuće uradila test na trudnoću i on je bio pozitivan. Doktor joj je rekao da je moguće da su neki trudnički hormoni i dalje u njenom tijelu, te da nema razloga da brine. Poslije toga menstruaciju nisam dobila 2 mjeseca i bila sam sigurna da je beba i dalje tu, priznala je. 9 sedmica nakon neuspjelog abortusa uradili su joj ultrazvuk, koji je jasno pokazivao da je trudna. Ponovni abortus nije bio moguć jer se nalazila u 16. sedmici trudnoći, a poslije 12. sedmice ti zahvati se rade isključivo u vanrednim situacijama, ukoliko prijeti veća opasnost po majku ili plod. Inače je abortus u tim slučajevima jako opasan po zdravlje majke. Tada je odlučila da ipak rodi bebu. Početkom marta Vicky je na svijet donijela predivnog dječačića Jacka, koji je potpuno zdrav. On je posebno dijete, mnogo ga volim, ispričat ću mu sve ovo kada bude dovoljno odrastao da shvati zašto sam željela da postupim tako. Sada sam sretna što je preživio i volim ga više nego što sam ikada mislila da ću nekoga voljeti.